amasan hitabang nikhopa ay musa u ipaw pati thangwa uwenehi nitin Christian Hinkho hi ivet le lepna itu ujingun hiche lepna chu ipiham eti le elungil sunga Pathen Dei ki he chule hiche leiset nopsa na chule leiset Hinkho a phatchom na dingjong ki he kit hijite ni ka achun Pathen Dei Hinkho hinding eti le leiset Hinkho a chanding thil tam piom jin chule Pathen Dei Hinkho mando ding ha sa isa na tampi a jin a hin la leiset Hinkho a phatchom na ding chule kipa na ding chule nopsa na dinga chu Hinkho I man ting le Pathen Dei Hinkho chu ihen sa a nel pe ding angai na kum tampi kit jin hi hitabang Hinkho the dichotomy of Christian life iti diuham hiche ihin na wa hin ipiti Pathen Dei bang Hinkho ihin do thei diuham ti hi tu jing ka phada chom cha a eke holim na dingwa ka hin gela hin hichina dingin rom mi te koma pol le khathot bung som la ni chang ni na hi ana sim do hute chule nang ho tu lai Vannoi Leiset Chonna hin chon hi un Pathen lung dei lam hi chu apha la thei le phat cham kim hi ipi a hi na he to thei na dingun lung tha kengun lang lim chom pu win ate ne hi polin rom mi te koma le kha athoda hin ama roma Christian hot hin ake mukhanai pun hiche lekha athot hi koren na pe na anathot hi Bible scholar ho chun hichi anathot phat ding asayu hi 57 ahilo la 58 CE ahilo la AD jong iti jivin vel chu hidinga ta sana hi Rom khopi a hobung hi polin anaphu do chu ahi pon ama chi masang pe akona hi heche Rom khopia hi Christian community hi ana omahitan ahile 49 CE kumahin Rome Emperor Claudius kitipahin Zeus te Roma konin ananodo in ahile heche Roma handal na wahin Acts of the Apostle even na hele heche Priscilla le Aquila jong ahung pot do thu heaven ahile hitia Roma handal ha uhin Jews ho koi macham thei ta lo pha chun heche Roma hobung iti diuham heche house churches ho chu ta san tha ti chu Gentile mi pathin thu anagi san ho chun hobung ho chu anavekol ta we nei aile hedi chun phat hung chi chain kum nga zo ti chu 54 CE kumin Claudius Emperor Claudius ahung thitan ama athi to thonin ama thuphun ho zo se chu akichai tan heji chun Jews te hi Roma ki le theina ding chance ahungum kitan hicha hin 55 56 ti hola hin Jews te chu Roma anakile lut kita wine hi hitia Roma agat chen lut kitwango hin heche ta san cha te hola hobung ailola house churches ho chu Gentile Christian ho mo pu na noi ti chu am ho lam kai na hi kumnga lampi hi anaki vai hom a hi ta je uchun Jews te ahung ki lewa hin heche hobung lam kai hi na ho chu apido nom lo jong ana tan hedi chun Christian ho sum ki ka achun ke het hil na neu ana tan chule
Jews ho chun Gentile ho chu nam thing lo chu Jesu Christa ahin ki san wang wa hi Jews te chonna I macha zui lo chule am hon angai sang ma mau he che dietary law ai kitin ti chu ne le dona ki sum na ki ti ho sa thing lo an thing lo wa ki sei ho he che Rome ma Christian ho ti chu Gentiles ho chun imacha anit lo ho je chun Jews te hin am ho atheki du ne hi lam kai pi pu a ho bung sunga apan di ho cha na pom thei be pu wi ne hi a hi na lang kha da chun Rome citizenship nei chi Gentile ho jong chun Jews te chu amunim ki du ne hi nam hlom chu ban ting le pathinin apai ta nam ma angai tu hi aji chu achung wa ham sit na hlung jing ho cha avet ule he chi hi pathin pai a hi ta win Jesu Christa zala am ho zo chu nam thlen tum danin akegel ta win hi hiti tabang boina new new ho chu polin a hen ama phudo hobung a hi lo wangin aman Christian ta san ipiham ti a het che pa hi heche Roma Christian te ho chu sei pi na dile hil chet na dinga heche lekha hi ana thot a hi heche in Jews te lungpur a hen Jews te chun dan athupi sa je uchun polin koi macha dan thuwang hilowa ta san wang bowa hu hingna chang a hi pa hi heche Romi te koma lekha athot na hen asei chenin chule Romi te ti chu Gentile Christian ho chun Jews ho avet nim na ho jong chu a hen heche ji chun heche Jews te guya pathinin David Abraham analhana hichguya hu hingna hungum do a hi dan heche Jews te vet nim lo ding a hi dan pa jong hi a het thei na dingun phata cha in ani lang tu gelin balance a bolin a hi Rome khopi chu tu lai pawa seidin metropolitan city ahin chitin namtin chen khomna chule pautin pautang chule hole bi jong za chom chom hinna ai lo la hin khomna hin hichi chun pulin Christian te chu Vannoi Chonna Najop lowa Pathen Dei Hin Kho'a chu ki helowa hichi hin khotha a chu hingdingin anati min hi hicha hin ivetna hi le tujingka isim do nawa imu chu chule nang ho tu lai Vannoi Leiset chon hin chon hi un Pathen dung dei lam hi chu apha la theile phat chamkim ipi a hi na het do theina dingun lung tha kengun lang lim tha puwin ati ne hicha hin Vannoi Chonna ati asain aile Vannoi Chonna ati hi ipi asai na ham itile Leiset thil pathin thu to kikal ho hi asai na ahin Greek pauchang kisun literal translation bolding hile hache Vannoi Chonna ati pa hi tu khang ai to tu lai phat chonna ati a hi sei thein omin do not transform to this age atin English translation chu ivet na hele do not conform to the pattern of this world atin hichi pattern kitipa paucheng kemang khui vet le pun khui hon ai lo le che pun khong ho in pun azui ya khen khat awai langa chi sa loyomin khen khat azui langa chi sa loyomin a hi lo le color pattern jong za chom chom hechi fashion designer ho in asim jiwin hechi athil boldan athil goldan pa ho pattern akiti in aile Leiset hin khuwa jong hin chon na khan na pa hi pathin thu to kikal pathin dei lo pa ho hi Christian te zo hing lo diu hitabang ho cho abol lo diu hitabanga cho chon lo diu ati na hi
hiche hin leiset chon ipi hiya Bible in ipi asai ham ti tham chakhe I het chin be ne dengin iga vet diu ka dezin leiset chon na in nang le nang ke kho sa masan atin pathin thu in pathin lengam hol masan ai lo le eima ke kho sa sanga midang kho sa zo ding ngin a hilin hi abana chu imu theu chu min nasu lung nat le nang zong le thu in get revenge when someone hurts you ti chu leiset chon na hin Bible in ipiti a hilum thil se in le thu hi un atin na bol seteo na ngai dam ngai damun ai lo le mel ma te zong ngai dam ding le agil kil na wa ding adang cha na wa tui an pi ding in e hil zo ki du nei leiset chon na in ipiti sayam naman tam na chu min ichana na ngai sangam tia ki ngam hi your word depends on what people think about you atin ahin pathin thu in naman tam na chu pathin cha na hi na pathin in alim le amela asim mihing na hi chu naman tam na hi ati na hi chule thanei na in naman tam sa hi power makes you important ai lo la thanei na in nalul sa hi atin leiset chon na chun ai hin la Bible in ipiti e helum nala uwa alin pen hi no machu nazanuwa pangding hi atikini nei abana chun hichi ibol le anu me ai lo le hichi chu ibol le anu me bolin tin leiset chon en asayin ai hin la Bible in a hilu chu hichi na thil bol chu pathin lung thai hinam thung thai na hinam photo in ati nei Vannoi chi dan le Bible thu hil dan isaitan tu chun hichi ho chu hoiche zo chun nahin kho apuyam ti hi tunia ikido no mai ni se in phata ho in kai I jing thai nei a hin la ihinkhou Vannoi Chonna in apui jing thei na lai je nei hichi je in ichi thei anga ye nei Bible wel tam pi isim tha ta mai the hi ahin ihin dan ilung put Vannoi Leiset thilin apum lo jing thei na lai ai lo la pathin la sa jong ipan jing thei hi ahin la Vannoi Leiset thil social media sumngai lut na kilet sa na ke hoi tho sa na heche thil ja chum ho chun pathin la sa a pathin wa choi la sa I hi jing la ya jong hita bang ho chun ihin khu apui jing thei hichi leiset hi hin khu ai lo la hichi leiset hit na hin khu pathin ke pui sa in ti hi tunia isai no mai leingan khu veleu hen ipiham khat sunga ikoya isat cha tenga le ila do ting le alim ipi agi koyam ti khu asu do nei hitabang gol chun ei ho hin khu jong hi Nitin Nahin Kho'a hi ipi a ikiva em ai lo le ipi in ihin khu hi alu em hi chi dung zu ya chu eima hin khu jong hi accept de chu alim agung so hi ziei vet sa na dingin ipi na vet gm hi chi chun na hin khu azo ding hi ipi na ngai gm hi chi chun na hin khu pum pi hi alo dim ding hi ipi na gel gm hi chi na lung gel pa chun na hin khu apui ding hi ai lo la ipi na ngai cha gm hi chi ngai cha na nei pa chu hi chi na ta sa hin ato do ding hi ai lo la ipi na bol gm hi chu na chon na character hi ding hi hi chi je in hin kho ade a lungthim sunga hi ep ibol gm ti hi ikivet chiljing angai je nei
thu chi bung li chang som ni le thum na chun hitin na sayin na lung thimin khothengai ge in umin hichia ko na hin na gui hung ki zan do zi a hi ati ne hi ihinkho hi nitinin ei puizing a umine hi hichi ei puizing chu pathin thu ai lo le jesu christa ita san na pa he a hi lo le leiset thil hi te ding hi hichi je in ihinkho hi jesu christa iki pui sa lo le leiset thil hin apui te a hi je hin ka hin kho ai lo le ihinkho hi pathinin apui hinam ai lo le jesu christa thu hila iki pui hinam ti pa hi nitina iki vet chil jing dingin iki tem nom ve hi ta san cha te hi leisit na zat chum dinga ke ko hi ve hi polin leisit hi da ha a je leisit na ko na hi ke kang se ding hi adipun hichi Vannoi Leiset na jing lai hin hichi Vannoi Leiset Chonna khan na pat job hi un ati nei hichi pakai je sun jong ana sai imu win zon bung som la sagi na a hichi pakai je su atau na asai zui te dinga atau na a khun imu win verse 15 na kona 18 na sung hekaga sim do nomin pakai jesu pathin koma atawa chun pa nangman amaho hi Vannoi za konin lado in tia kataw a hi pui agilowa kon chun hu do in kati zo a hi bove keima Vannoi za ka hilo bangin amaho zong Vannoi za a hi puwe thuta chun amaho hi suthingin nangma thu chu thuta a hi nangman keima Vannoi za nei sol banga keiman zong amaho hi Vannoi za ka sol a hi ati ne hi hichia imu thei uchu ei ho hi leisit na hing hi wango hin leisit na hi puwe leisit na iumu hi ei sim pau pathin dei hinkho hing do dile a dei tong dinga pathinin ei koyu he ti hi hicha hen kitchen tani mu thei nei leisit na sungu hin na itongun lekha isimun business ibolun technology za chum ho imang chawin mihim hoto ihinkhom ikiloi khomun ahin ei ho hi na I value hi leisit hi na hi kingam hilowa pathin thu hille pathina kingam zo hi ti hi isei do nom mun hi leisit mi te to ilamdan na diu hi amho sanga chingzola bol theizo ihiu hi hilowin ei ho leisit na hi kibul phu hilowa jesu a kibul phu ihi na pau zo hi Vannoi mi te to ilamdan naw ai leisit mi ten kina ke bau bolding ati ting ei hon don but na ai lo la ngai lut na I don but jiu angai jin a hi aji chu ei ho jesu a ke bul phu hi win hi leisit mi ten phula ding ati ting ei hon ngai dam na zo ilhen o angai jin hi leisit mi ten thildi lo a bol ting ai lo la zo le lep thola thil a bol ting ai hon kita na le thudi integrity idin piu ai lo inei o ngai jene hi leisit mi ten kilet sa ke hoi tho sa na a bol ting ai ho in kineu sa na humility ilhen o angai jene hi leisit mi te in ki khentel na a bol ting ai ho in cham na le ki pum khat na peace and unity ilhen o angai jene hi ki khel na ki ti hi lung thim sunga hung ki pat angai jene hi injo a bible chang sim now rom bung som la ni chang ni na isim now bi na chen ivet na hila pathin lung dei lam hi chu apha la theile phat cham kim hi ipi a hi na het do theina dingun lung tha kengun lang lim chom pu win ati ne hi hichia hin ki khel na a theina din lung tha kending renew mind ne angai dan asayin
ta sa I chon nau pa hi ilung thim sunga ipi umam ti pa hi I chon na pa hi mu chet thei ai lo la isunga pa chu mu theya hu do hung kilang do ji a hi bo win hi chi je in ki helding ide ule hichi ki helna inei theine ding chun ilungil sunga ilung thim put pa hi I hel masat angai jine hi aba na chun be transform lim chom pu vinati chu Greek power chun metamorphose the agitin hichi hi present imperative passive second person hin chu being transformed tina hin hichi English power metamorphosis ki depend hung kun do na pau cheng hi metamorphosis ki ti hi ipe ham ti lekha simhon e ha su kai di wa hin tang nam a hello la lung hung cha hung ki khan pil hit ting le ale amel hung ki khel de wa ping palep hung su hichi process pa hu tang nama ko na ping palep hung ki su na process pa hu metamorphosis in English a gi say nei hichi chu Greek power chun metamorphose the again hichi to be transformed ki khel do ding ai lo la ki khel do ti nai hicha sai pen ta hi ta san cha te hi lungthim tha iken tingule vanoya bang hilowa heche Jesu Christa ta san na zala chu ihinkhou hi masang I chon na lui howa ko na chu igi khel do wa Pathen Dei Hinkho ihin diu pa hi asai na hi metamorphosis kiti hamti asai na ihetan lungtol ping palep ahung su chu lungtol a hi lai chu ivet la ping palep to chun kishina ki hi chitabang Hinkho bang chun ei ho jong ta san cha hi masangu Jesu Christa ikisan masangu to ikisan zo wa hi ihinkhou hi achum chuma hi anga ye hi mi tam pi in Jesu Christa ka kisanin that hizat za na chun hichilai ke ma chun kana ping than hitin pathin in e holim pi atin testimony phata ta aseizin a hi wangin a chon a khan na ane adon te ivet na hi le chutia ki helna alola Jesu Christa kisan sa hidinga amel kilang lohil a chon na ki hel lohil a umjin hitabang ho hi kei la danin wang amoho kizo le pa hi ve katino me nei ki hel na ta be nei ti chu Hinkho a hechi alung thim sunga agi hel na pa chu Hinkho a chon chan ane adona chu kilang ding hi ane adona a chon chan ane tin Hinkho akila thailo wa hi le alung thim sunga ki hel na kan ye ti pa chu very doubtful katino me nei chen lung thim a ki hel na Hinkho tha asim do ene hi lung thima ki hel na ne ya Hinkho tha nei lo ki di chu hi thei lo ei ilung thimo ki hel ta bele I hin danu jong ki hel ding hechi lung thim ki hel na hin lung put dan a ki hel ting le hitia lung put dan ki hel chun masanga chu analuhang ba hi a milung chom hi a mi thil ne ho thang sit na nei jing hi a kilet sa hoi thona bol jing mi hi le heji chu Jesu Christa in kisan ting le hitabang ho chu loading ti nai be ke wang chu leiset ta sa Hinkho ha samai the hi jong le I chan ge ham khana hitabang leiset ming hi na pa emi hing luya Hinkho pa chu nasata ta sa Hinkho pa chu suppress hiding Pathen Dei Hinkho pa chu Hinkho mu do the hiding ai alo la mi to ki ngai lut na jong asim thai nei masanga mi chunga lunghan jing na ailo le epaham mi ngai lut na ananei thailo ailo le mi jan nom na ananei lo ho chun mi to
ake ngai lut na relationship ma jong hi ngai dam zo na min a ball khel na a jong chule min adi lo ta a ball na a jong tho zo na le chule ngai dam zo na pa hi anei thei ding do le min hi pe ham khat khat han ball le min a ball na sanga na sa zo a le thu jing ding ai lo le thu nom na le thu na ball jing ki ti chu alungil sunga ki khel na ta ta a hi ding ta san pu na hi chule thu sei la sa dan jong ki khel ding hi midang do ma na thu mi sei sit na thu ana sei jing na ina sei jing na pa chu mi dinga thil pha mi dinga ki til kho na thei mi dinga dam na zo thu hiche lungil sunga ki khel na nei ho akuna cho ding angai ji nei chule chon chan khan chan initin hin khopa hi phat ta cha a ta san cha hi na pa akuna chu hiche ki khel na pa chu mu do thei a hi angai ji nei hiche hin kho tha a hi I hin ting le ho in sung bo wa hin kho tha pa hi a hin pa hi lo wa a pam lam nitin hin kho in sung ma hin na skula ai lo la I to na muna alo la jalhang hin khwa I hin na a hi hiche ta san cha hi na pa chu kilang do ding hi hiche hin kho ki khel na hi nitin I hin kho a mu do jing thei a hi angai je na hi phatina pathin anga ki pi hla na inei ting le hiti aji ki hing do zo ji hi I hin kho a hin thil ni enjoy the dichotomy of Christian life itin thil ni akidel jingin hechu Vannoi Leiset Chonna Najop deham ai lo le Jesu thuhil ai lo le pakai Jesu chon chan Najop deham chite ni hi ilhen ka ding om jingin chule mi te lung na hol deham ai lo le pathen dei bang pathen lung na hol deham ai lo le keima dei dana ka chi de hi na ti deham ai lo le keima dei dan pa sanga pathen dei lama ka kal sot ding a hi na ti ding ham hi chi hi I hin kho wa jing khat chu hi chi hin do thei ne ding chun rom bung som lani chang khat na chun polen ke chin pe na sayin na ti pum piu chu long thlen thing ta gan ki hing hla bangin pathin la thei dol ta in pathina ke pi vin tia ka hil nei ve hi chu naluwa thagawa nau a hi ati nei I hin kho hi pathin cha hi le pathin dei banga ke pi a pathin dei bang hin kho ai initi hin kho ai I hin do ting le hi chu ki khel na ta hin kho he che Vannoi Chonna to Leiset Chonna akidel ji hi tia chu pathin dei banga hin kho manga hi che leiset na I hin na wa hi hin kho man tam ta hing do dengin igiti mun hi che pathen thu hung ki se anangai ho zo se pathenin ibon chau lungthim sunga thu se hen lang pathen dei bang hin kho mangdo che dingin ikiti mun he ka ke pa